Ino niyo mbica uracemania nayo itura riria Kiangungi thiini wa wondi ya Kieni-Etherero gicigori kia mbunge kia Runyenjes. Mwaka uyu ni thibitari nini iria yambiriirio ni thirikari ya kaunti ya Embu mwaka wa 2015 no undu wa kumakania makire ma ciringi mirioni 8 nicio civuthikite. Mwana ngirwara mathaa mugwanja tasbokuo virire Kieni na kuria hospital kwa mwari ndungiona mbia cia kungaria watura mbia kana kauga kuniga kwe wavau gukwana nitukwire muno wana niturarigicana na tataru munthe kirauko andu mundu kwe wengi okuire igoro kwe wengi okuire rambe turathi wa muthenya tutevuruka gwetu micie mbia ni cia tuturire cia kuthie thibitari na ku wana kuvira ciana kliniki imwana itiana mundu acindana ingi tugandaga Kieni hospital ta kilomita 5 kuma kana tukithie Chuka kilomita 10 na tukithie Gatumbi ndago itonekaga wala tukithie Makuvi kilomita 3 gutu na thina muno ndwa kana Runyenje kilomita 10 kuma guku ni darune na ijari ndigiuka kundumi wa Makuvi daru ndawa ndie sawa chokoria no koni kambi togo umuthi konderire kliniki umuthi kinaya muthii kliniki na rune hapo yani thirikari honorable Wambora agerie kutethia thibitari ino igerie kuthira. Engi aikari a itura riri ni mamenderethetie MCA wa gicigo giki makiuga ni aremetwo ni kumatetera na kuthingirira gavana Martin Nyaga Wambora ni gukurikia mwaka wa thibitari ino. Nundu Kiangungi twi gatagati ka matura matano aturikirie thibitari ino iko ni destination ya mbere ya andu etu makabesa kwa first aid mbere ya maviro thibitari ya nene uria wonthe ungivota tu gututethia andu a Kiangungi na tutethie wanange kora ni mwesimi wa Wambora ona rapo wetu tuno atokuvoena gitio muno tutethie wanange kora ni wengi ungiumirira na kuwa na aruto onthe ni twathurire na raisi ni matutethie thibitari no ethire ni kenda tutige gukwira guku gutugukua tuthire ro mukathurwa no andu etu. Mwenari wake MCA wa gicigo giki Patrick Mukavi nwetikirite kwamukira mbeca cia kurikia mwaka uyu no akoretwo akivuthira mbeca icio na tabarira ciingi. Uranirite andu a Kiangungi ni tondu MCA tukukwimbia nyingi ya mbeca gona ciothe kwagaga ino dispensary ngame mbecaga milioni 2 wa mwaka vai miaka 5 ni tondu te dispensary theri Kiangungi irenda ni irenda mata tuyekiru ni irenda njira ciikirwa maramu tuarutu wira ucio riu twenda kuthi step by step tukivutia dispensary tukavutia maundu mama mengi. Uyu ni mwaka wa kana kumanaga MCA na dispensary no itigarite just the final phase. Nginyagia riria atongoria gicigori giki makanyita itemi riao niguo waki wa thibitari no rike ekari matigakoragwo na wingi wa gwika tigagia kuthiaga ng'endo ndaca gucaria utungata wa ugima wa mwiri. Vanduri va Inooro TV kuma kaunti ya Embu, mbeta kwa Peter Mungai.